Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Ayede. Awusiyakhuleka nina bentonga yethu sikaJami yabetha phansi kwavela uDaka siyakhuleka emakhosini wonke akithi esingaphansi kwawo asibusaya ebusela ingonyama. Siyakhuleka endlula mintini lapha emashobeni madoda mawela inkunzane uJeqa baba ebese uphuma ngesandla sikayihlo phela nanku umuzi wasemashobeni wena ongazi baba khuleka emakhosini ubingelela isizwe sentonga yethusi. Sengiyakhuleka nina be Ndlovu emnyama yasondini. Ngakhuleka sithi ke namhlanje na sesibuyile sizo ikhela ngentshengula. Kwese kwakhohlakala kodwa sisalokhu sikuphethe sikukhumbuza futhi. Sesifikile nabakabhusha. Bathini bathi bayamzonda kandima ngabe kwenze njani bathi bayamzonda awusuka madoda awuzisho njalo madoda zakithi kulila kwaZulu kuviliyela baba leli qhawe lakini leli ubani lensizwe unje halamzi lensizwa leli qhawe leli ebese siyalapha lehlukile kanjalo baba mkhulu inqaba embube usofasekile njengechikeza amagadla ashesha kandima ukugadla kuyisizwe kubaleka kuyithela ichilo ujijizi nomaqove nobhobo sendlikwani sihlo laba kaMfudlana okhabeni induku amshaya sihuzo cala lathethwa kwasuku uhamba mafakani yayona impi sithi siyishaya sisale nibe nisale umaphatho okuhlanje kakudliwa na wahla nawo sudla iqaqa lingqumba neshayiwa ke yazi baba odonda laba hayi abantu bamacala cala hawunila bentonga yethu sinamhlanje sifuna ukubuka lapha impi iyodlolo mbelebene namhlanje ilapha lemkhosini wokweshwama kunyathelwa uswela ubaba uDonda ke yena ozonivulela ngayo yonke into esikenziwa lapha na kumkhulu lapha lokhona yonke into yenu nina bembube lapha nina bendlovu enamandla nina minti yamakhosi lapha yana zonke izinto ke ngizothatha zonke intambo zinkostini ezindloko yonke imqondo yonke amageka azofuthwa ubani uDonda baba Donda usesikhulekile sizweni nawe ukhulekile yonke into siyenzile eyobukhosi baba ngifuna baba sitshakadulela isizwe Donda lapha ngomkhosi wokweshwama njengamanje ingonyama ephethe yonke lento lena lapha indlula minti yamakhosi uma ngabe indlovu sigwazi flathele phela inkosi iyagaguleka phela ngoba inkosi ayikho lapha siyayihleba inkosi lapha ingonyama lapha umusizulu kazolithini lapha kanyanga izizwe lapha ngamqala juba kamamonga uSuthu kamagwegwana kampande kasenza ngakhona lapha kaJama kaNdaba lapha kamageba kaZulu lapha ngithi ke baba ke awukhela isizwe Donda lapha ngentshengula unje lapha yana isizwe lapha sibheme ngomkhosi wokweshama baba lapha yana konjalo nina baka mamonga oSuthu ngabulala uyasiza inkosi imbodi nesisekelo ngithi nje ngoba mina sengimdala sengiyakhohlwa ukwehlisa ukuza Donda ngithi lo mkhosi wokweshama yebo baba kusuke ingonyama inyathelo uswela nje isivulela abantu baye isizwe sayo ukuthi sebengahamba bosinga kuze kuthi inyanga masingana nje bezoyosinga phansi kwezintanga izihlongo uswela imfino yonke abayitshale ngo-October ngo-September omandulo baba kancane nje Donda ngifuna uqala isizwe silaphe ngoswela lutholakala lapho luswela luyini lapha yana yonke lento leyo uma kukhona bokhohlwa khona ngoba usuyakhohlwa ngizokukhumbuza iqalaha ligqugquzelwa yini imidlwane phela ukuze likwazi ukuthi liphindele lilume impongo igqugquzelwa iziphongwana nenkunzi igqugquzelwa ngamaduna lapha la Donda uswela litholakala lapho luyini litholakala lapho nje ukuqala bengingiseke uxoxa lokho nama ngathi bathola khona kuthiwa kuye kuphunywa ukubhekwe ngapha ngaselwandle ngosokhulu sekuthe kwasokhulu khona namhlanje
belukhona tholakala ngapha uma sekulungiselela umkhosi lo bese ephuma amadoda abathunywe inkosi yebo inyanga zoswele ezasi kahle ngalo bese ziya ngapho lezo zigaxana kuthela kwezigaxana kodwa kube njengeyintanga futhi khona la ukhuphuke njalo ngomuthi bekuthathe lapho kuthiwa kuzonyatheliswa inkosi isilo uswele yebo sesokwenza izinto eziningi ke ngeke ngikwazi ukuyibala ngamagama zenziwe enkosini izonyathela uswela bese ukudla bakulimela bakuthinti ngapha bekuthiwa uthathwa kwasokhulu kulapha imfolozi isiyongena elwandle seyihlangene zombili imfolozi eminyama nemhlophe bese ziyongena elwandle kuyiswe la kwasokhulu lonke lelo ilapho ukutholakala khona uswela mangiswa ayikho enye indawo mhlabe ikhona ezinye kodwa ke engabaliwe ebasini lwami bese uswela lolu ngoba kufanele abantu bengakuthinti ukudla bese ngonyameni bengakuthinti ukudla sekufuthiwe bese bekuthwala ke ngekhathi sinyathelo uswela isilo bese bekuthwala ke onke izithelo ebeyitshalile uswela amathanga umbila yonke namabele nakho konke nemfe nakho konke uqhutshwe kusuke lapha nasilweni ke ikushithi isikhanguleleke ngonyama nabo sebezokhululeka ke bemasimini abo bathiwa umasingana nje lenyanga kaJanuwari ngoba phela sebeyacinga phansi kwe asingathi ungaqalwe lapha baba ngoba ngifuna lapha sithola inhloso ukuthi ingonyama lolu swela lona kahle hle lona ngoba ngizokuthiwa aze ngibone ngamehlo kodwa beyibeke ukuthi njengoba usho nje ukuthi uhamba nesihlahla lapha yana should usuka lapha lugaxele esihlahleni bese mase thela bese thela izinto ezinde kanje ngoba kuthiwa uswela nje kufana nani neyoswela khona kuyafana nelokhuzana uthatha abantu njengothangazana uthangazana lezoyigaxana waliveza leli gama sengililwe uthangazana uliveza kahle impela sizoqhubeka ke kahle mangabe sibuya kuphi ezitolo ihawulela bendlu lamenti yamakhosi sihamba sisaya ezitolo siyabuya ihawulela bendlu lamenti yamakhosi siyathokoza ukuthi nisilinde sihambe sophuza amanzi lapha sisensizwa lapha yana indaba isosweleni impi yonke yodliwa nombelebele ilapha na engonyameni malodela ilapha nemashobeni lapha esifuna ukuthi lapha sibuke ukuthi izinto ihamba kanjani lapha yana lapha la imkhosi yakwaZulu yonke isenzeka ngendlela okuyiyo yini ingakho sithe asingene masingena lapha na endlunkulu singene ngomkhosi wokunyathela uswela lapha kuningi ukuhlaluka mhlambe lesihloko esisiqede namhlanje mhlambe siqeda ngeviki elizayo baba lapha na uswela lolu uthangakazana lona okhuluma ngawo kuthiwa uqinile lapha yana uma ngabe kufikwa nawo lapha yana bomkhulu ufike wenziwe njani uphekwa nezintelezi lapha yana uphe lezi intelezane zokuqinisa inkosi lapha yana lothangakazana lona uzothi ungavuthwa lapha ebese kuthunyelwa lo umuntu osasikhuluma esake sakhuluma ngaye lokuthiwa uye lowo eyokwazisa inkosi lapha onjengojeqo njengempisi lapha eyokwazisa inkosi ukuthi cha uthangakazana usuvuthiwe uswele ebese uyalokhipha usaphi lapha ususenkosini inkosi ifikezana ifike iyanyathela luyaqhuma lapha lolu swela lolu selivuthiwe selizwa njani ke manje selizofakwa kuphi ezitelezini nabontshumu umuntu nomuntu lapho sezenjani lapha sokuzofakwa ukudla lokhu okushwamayo lapha wonke umuntu usezokha ngokhezo ehabula kubalelwa ini umkhuhlane naloqinisa ini amadolo lapha ngoba kuthiwa yini doloqile lapha umuntu ufike ehabule lapha kuthatha isikhwebu sombila lesiyana esevuthiwe eshaya ngaso amalungu kodwa umuntu oqala enze lokho bani ingonyama inkosi ehululayo ifaka bese ishaya ihabule lapha awuthi lapho nje kwakubhulwa
othi uyingonyama engeyona lwalungafi uswela lapha mayela unyathela dlula cha qhubeka lwalungafi lokho nje kuphela lwalungafi umkhombo ukuthi hayi ugabadela into ongeyona naye ukushuthi nje uma ngase kuthiwa laphana kukhona abangengonyama ngafike kuthiwa nyathela noswela uyazi singena kwesihloko kodwa ke akunankinga lokho hlehle awasekho baba amadoda anesibindi angenza lonto leyo ukuthi nyathela noswela awasekho baba lapha ke baba ke angithi ke uma nyathela uswela kuyenza futhi ingonyama yenze njani ibuthe kuze kugcine sekuyiwapi ufuna uveza indaba yanike baba ke wena yenkunzi inhloso yakhona yonke lonto leyo ngifuna ivezobani umuntu omdala hayi umfana baba mayiqedwe ngiyathela uswele ngonyama lapha kuyeshwanya kuyaqedwa bayahamba omama kodwa na kanjani ngonyama bazohamba sebethwele inyama phela abakwazi ukuya kumkhulu bengathwele lutho amakhosikazi esizwe amanina phela azala isizwe inzala abantu lapha laba abantu babehlonishwa donda kwaZulu bona ungezwe laba abakhuluma ngabantu abangabazi bebeze ngamagama abathanda bethi abafazi laba bakhuluma into abangayazi thina kwaZulu sithini amakhosikazi ngoba kukhona amakhosi nawe kini uyinkosi kodwa hayi esizwe uyinkosi ekhoselise umuzi wakini wena kwenze kanjani lapha yana ngemzukwana uchanguzela umngakho wayephethele umkhono omfishela kuthiwa isinqindi phela wathi mayesini wafika sibeka phambi kwakho nani nesihlonti sokuthi ukhanyisa umendo sokwaba manje sokuba isiketekete lapha yingakho ke wena unenkosikazi nawe uyinkosi engamele umuzwa angithi uyinkosi yezwe noma yomhlaba njengengonyama noma nenkosi yesizwe nje uba singaphansi kwamakhosi njengoba yebo thina nabe behlonishwa labantu laba amakhosikazi la ngibafaka ngoba abasali lapha kulo yamkhosi uyibona abenza ukuthi inkosi zigcinisise njani inyathela uswela abantu abalimayo hobani yibo lapha emasimini laba bantu lapha baba asambeke edonda esinyonyobeke masinyonyobele kuyapi siye lapha inkosi ingonyama isibutha iphinde futhi ukubanjwa kwenkunzi lapha ngithi silapha kwaZulu namhlanje nababa lapha yini into esuke ibanga ukuthi kubanjwa inkunzi ibulawe ngezandla inhloso yabantu bakaZulu namakhosi kukhona izinto eziwukujula lapho ngoba okuthiwa bobo abangamabhungu abazobutha mase bayobamba inkunzi akafuneki umuntu oseke wahlangana nabantu besifazana wabahlaba ngayo hayi besifazane baba abantu intombi yebo akafuneki umuntu oseke oseqonywe noma oseganiwe kodwa mase ngabeseqonywe kodwa uma eyiphathe kahle ingane yomuntu leyo wangayenza chamana ke baba usho kahle hle lapha abantu mangabe kubuthwa kubuthwa lasuke sebeqonyiwe cacisa nje lapha isizwe sazi ungashoke babuthi akafuneki umuntu oseke uyempatha isiphuku nani nesihlebe sakhe yabona ucacisa nje cha lapha kusuke umkhosi lapha inkosi yobinyathela isicuba lomkhosi lona nani kwenzekishwa ukuthi leyo nkunzi mayibanjwa kube khona umuntu emgwazayo embulalayo baba jula kahle bujulile lapha nguvimba nje lapha jula kahle uthi lapha la inkunzi banjwa abantu abanje akufuneki umuntu oseqonyiwe ngoba ngifuna lapho uze lapho baba jula nje kahle dona lapha bengakatshenwa igama lokuthi nibuthwa nje niwusibani igama lele ebutholeni mabebuzana kuthiwa bayoxe kuthatha abafana balapha ko15 baba ngizokubamba ngenjobo ukhiya sizoya ezitolo idlila betonga yethu sikajama yabetha phansi kwavela ukuthi asahamba saye ezitolo siyabuya
ihawuni la bendlula mente amakhosi esambe sabuya laphana ekade siyophuza amanzi sezinsizwa laphana phela impi njoba lokungisheyo njalo ngithi impi lapha la endlunkulu sisemkhosini ukunyathela uswela inkulumo isihambe yaze sathi yasibeka kuphi lapha ukuthi uma inkosi adinyathela uswela yenzenjani iyabutha lapha la babadonda lapha baba sambe ngoba bangenjobu shakadu lesicawini lapha la ngqi injobo yakhe yanganqamuka lapha baba uthi abafana oswebe bebuthwa lapha la kusukela eminyakeni e15 kuyogcina kuphi mhlawumbe ko18 ko19 kanje mhlawumbe 20 mangabe inkosi iphuza ukubutha baba ke inkuzi inhloso yayo ukuthi ke bebanjiswe inkuzi laba yini basuke beqiniswa noma kusuke kubonala uzochaza awuchaze dona yini into ebabamba inkuzi lapha ngoba kuthiwa inyanga iyayichela ishayina ngeyibonke ukuthi ibe nolaka yini inhloso yale nto le yezwa amakhosi yayicijile yini inhloso yale nto le ngoba la umkhuleko bafakwe emkhulekeni ojulile ukuthi bangamabutho enkosi nje bazobhekana nezizwe ezinye ezinje ezilinganiswa nalenkunzi abe sibindi esinjalo mase bewubuthwa ke manje behleze lapha emahlangaleni babekelwe indoda endala engangoyise emkhulu babo hayi indoda engangoyise ngoba abezukwazi ukukhuleka mangabe mangizobuyela uyise bafika untanga yabo lo uyise emkhulu woza dona athi yena mayiphuma lapha komkhulu badla ukudla okuphekwe lapha komkhulu abese memeza athi isidubukele enkwebane ndini awukhuphuka umphakathi yibo baphume bonke awuphindele inkulumo ethi mase batshela ukudla sekulungile la ngoba abakude namakhaya egcineni badlala komkhulu baba ngcunyana base labo bengabase kufanele abangala ngaphandle kufanele le gama uphindele le gama isidubukele enkwebane ndini awukhuphuka umphakathi bayazi ukuthi kusho ukuthini lokho bese bephuma bonke bese lapha komkhulu befundiswe ukuthi uma benqamla inkosi ifuna ikubabone bazi umfana kabantu lwana babo bahamba sebekhotheme bethe egodlini ukuba basendaweni yokugcina inhloni bayifunde nasemakhaya kubo kodwa lapho kusendaweni yokugcina behle ke bebuyele lapha siyabathi umfana kabantu lwana umfana kabani endaweni ethile bebuyele lapha emahlangaleni kuze kuphele maminyaka emithathu ngoba belima amasemankosi wahlakula amasemankosi avuthe bawavune bakhe ingqolobane befundise bebe bakhe umuzi wabo okuyothi mase bebuthiwe lo muzi lo bahlale kuwona busu uqanjwe igama lebutho labo ngoba kwakhona emcijweni nje kwakumusi wokhanephe kukhona kwathulwane nje kwakumusi wemboza kukhona lapho kwaLanda Ndlovu kwakumusi wofe lokho bazakhela bona befundisa ukwakha lapha bese leminyaka uma sebephetha leminyaka lapha euniversity yabo abakulona bese behamba beyozingela isilwane nokuzingela bebekade bezingane izwane nolanga bezingeliswa ingwe hayi kuyindlozi lokho esikwembethe namhlanje ingwe nayi nakuyalwa phela nakho lokho ifuneka sebeyophetha ingwe ngoba ibhubese ngaba ingwe baba ngeke kuvale nje kancane baba angexolisa ukuvale yazi ukuthi ingonyama bayede ezulu eliphezulu akufanele udonde ngabikho esigodlweni senkosi laphana ngoba angiboni ikhondoda yazi lento laphana emashobeni okuyibona donda aba umhlabandleni ngonyama ayindoda ejule kanje ngawe laphana noma singathatha induku yobhula laphana awu shwele babe ngikhuluma ngabe donda laphana hamba baba ube ngikhuleka nje ukuthi hlehle akufanele donda ngabe awukho kuphi eduze kwesilo samabandla onke nayi ngonyama yethu baba lomlando ukhuluma ngawo lo ujule kakhulu kuze kuphelele eminyaka ke bazingela ikhathi sekuzingela ngene ukusika bashaya mhlawumbe bafunde uba nesibini nezinyathi zayizingelwa ubaba omkhulu ukhokho baba usigologolo wayekwazi ucupha izinyathi kodwa laphana ke bona babezingela babe befunda ukuthi abayikwazi ngekhathi beciba insema bafundela lokhu ukuthi bazokuciba inyamazana inyamazana ngoba insema iqhinqa nje ezantsi bese nilinda ngezinkando baba omkhulu wayenenxeba la wahlatshwa ukhande
olwala uphunyuka entsemeni lapha beciba bengabafana kulungile ke baba ngifuna singene kakhulu lapha lapha ke mase etsele iminyaka sebefuneka beqanjwe igama labo bahamba beyozingela ingwe noma isilwane njengaleso nibhubesi bathi mase beyibulele bebuye bese nala komkhulu ngoba kufuneka ukuthi le nyama izobhekana nesilo bese nazo ifakwa amahlahla lapha ekusweni ingabuki amehlo ayaqondana nawe ngonyama esesihlalweni nayo ingonyama ngokwayo iboshwe ngamahlahla lapha beyithwale bese nala ekomkhulu umsila bewukhwincile ungabuka qasi woza dona kusho ukuthi isihlinzwa ke ihlinzwe kuthathe lezi zitho lapha zayo njengenhliziyo nje nakho konke yosiwe lapha bese kuhlatshwa nenkomo bese kuhlanganiswa lawo maqatha ayo nawe lokuzwa njalo nawe inkomo nawe sikufuna chelo ngeintelezi nazo zonke intelezi ezokwenza ukuthi nakubona bese behliswa zona lezi zinto lezo base behle baqeda bathi nya ngakusasa bese bephalaziswa zinyanga inyanga zenkuzi ngonyama sekuma semaphethelweni lo olomcimbi lo siwakhiwa umuzi wawusufuthiwe labahlala kuona bese kuhlatshwa inkomo eziningi aseyibahlambulula sebezohlaka manje bese sebezotshela igama lebutho labo ngabe ufalaza niufalaza sizoyiqeda ngeviki elizayo ngeke siphume la kulenkulumo lena ihawulila bendlula minti yamakhosi namhlanje ikhiphe sholo balibungu lapha labantu ngayethu sikajama ila lamankeyana okwencanga sihlula lapha na haliki sokele ngenasici lapha na ngeke ulibone ibhokisana libabavalelisa nasi sizwe balishe igamta likho sokele ngenasici nathi bakhona bosigxeka kodwa ke angekho sokele ngenasici iyavalelisa namhlanje sithi ke niweni buye ngokusana sipha indlebe sipha amehlo okubukela uhlungana umbelebele Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi